Ka jing si siang mana stem por first thing hadu kandai steng ni don ga joint inspection bar local MLA jongi ba adal banong room mar kidon kikam ba de kresinong ne ti ental ada kata ka joint inspection na dong sedong ngilaya kod ke program ga jongi ti iru ilalek tengah larung haying wan pendep kam dah kata por kinong song senong mana di phone yang yang mama ong kadon kumta ga i kumbaga mediap to sesliang jong ko kra ti subhale ke berengkam temar kumtahi ngaro ngakam pada keloy ban pen tengah phone no kata kade grukom jongi hi ban pentik fas polis belum tinggi police station te hadin nang to bade ngalek pen hi daladi ban ma ke komen tengah i kumba tahap na stasi siliang maulai namar ka khali jongi ka thung ha wa am to ko bat ki kijap kilong sa ban kyo ne tengah phone ya ISP nong tengah SP tengah ong bakadon kan kamet ke kumta sene sa tes ngomha namar ngala pentip di mau di Lunding Tri Police Station tes ngomha phone mapi hak sama pi dei di beri jong pina maulai bakin ya koordinate lang namar balai ke kota stasiun kala hab jong maulai jurisdiction nam bakan undang kenu ka contradiction na kajinya dei batka legality jong ka ain service ni te mar kumta ni sa sikang dia wan hang to garapai ni nagaliang kasi nong tingin tim ini namar bani ibe kita kisin diwan kau kamet ke dinas stasiun baik kene kawa umkra nei TVI ketika senrang mau nas kalian temut hak kejat jong ke senrang mau nas stasiun secret hat mulai nang tai na sekejat jong ke tokarian hantu temut ka kejat ka don sa salor ka ka kli ka lang ko tan ko por bi pa on sain ko la ti yong ma po sa ko ka complexion ti kumba ada ga dur kasi